Ajde, odgledaj. Hello. Ja, hallo. Two Big Mac meni. Okay. Wie bitte? Big Mac. Fish Mac? Big Mac obrok meni. Können Sie bitte nach vorne fahren, zum ersten Fenster, damit ich Sie besser verstehe? No understand. Do you understand English? Little. Can you drive to the first window so I can understand you a little bit better? Two person, two Big Mac obrok. Meni. Srpski? Srpski, da. Brate, da ne te razumem malce, če je? Slušaj, daj mi dva Big Mac obroka. Dva Big Mac, da? Sve? Ajde, sve se budalo. Sve, da, sve. Coca-Cola. Jedno? Volimo? Vidi, Big Mac, Coca-Cola, pomfri, pomes. Da? Sve? Sve. Puta dva. 30. Ajde, smej se budalo. Aj, gospode. Puta dva. Two person, kako ti objasnim? Što je? Sve. A da, viš da piše Big Mac meni. Da, to je to. Okej. Ajde, snimaj me budalo.